بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، والتكوف والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. darasa yetu ya leo garengao ye aya ya fukare ya surati Yasin. Baada ya unesambavi umlabo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kaulaba baada ya makafiri wamba mtumokaya lasta mursalan waiti mtume Mwenyezi Mungu hala bahar masurati Yasin. Baada ya Yasin Allahu a'lam ambanga mlabone Qur'ani innaka wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Ngamlabone Qur'ani we Mungu ni mtume ketsina maana rejei haukangizo wazi haina mzima da singeneze darasa kaudo rafanya handani fasiri re sharabu ne shikumur iruditse na ngaromba dua upande wa sauti ikawa wandu kaudo wazifanyao Mwenyezi Mungu wajiza khair nani mnimondu kaudo watu wazimaliza hao wesidia hata zidarasa zinu ziendelee usoni. Mwenyezi Mungu nawakubalie haja zao insha Allah Taala. Leo ngarenga laqad haqqa alqawl min qabla rahari jafasiri tafsirihu jimlif ngarendaura tuwe makalime kaudori ya wana masulaha alimwambie niyo ifasiri hayo shikomori de makalima rangu engeri jerjeri wonese makalima yayo namna ya kusudiwa harimwaye ya Qur'an. Harimwa ikalime kaudi juko ka numero 23 hakaima kalima resalayatu wa harimwaye umadonira ngusu harimwaye aya mwado hate aya ya randar yarudia le kalima la 22 awole kalima la basa 23 ni makalima ngajulo balazi numero namna hiyo ishele wakati wa mtihani kama ndongo kaya rambi yafasiria ile kalima la 31 kana ushila zingare numero haukari mwambio kaya le kalima ilinu ifasiria halo ngyo harimwa page fulani numero 33 shahundulu hazi mnungu wahi ya Paris haraka. Le kalima numero 23 le kalima laqad bimaana hakika wa uelewao ya alfube ya shizungu wajuhanga le parte ya shizungu uelewao alfube ya sharabu yanziwe sharabu wajuhangalia umrodo wa Buhari ya lugha sharabu. Hema kalima yanziwe hizi harfu za sharabu. Numero 24 haqqan bimaana ipasa. Haqqan haki ani desihuzi shahunu haqqan harimwa na baha ipasa. 25 alqawl yanzabu yamu amma alqawl qawlu kalima hama qala kalima ana abukasina kalima mrongo aya qala qawlu mrongo alqawl hunu wabasa alifasirukia adab yajuje sibab. 26 ala yendele harmwa fasiri hadani ala ramba juyu au kana bala ino harfu jarri shange ju fasiriwa hesi haqa malika au jumla di ilo harmwa haina jumla jukaya. 27 aktharihim wa winji wa hao. 28 fahum haukao. 29 la yu'minun kwa jakubali yela mana hamba nafya ngamharazondongo yu'minun wa amin la yu'minuna kwa jakubali an kwa jaamini 30 inna hakika 30 ja'alna garijutia au ja'alna rijailia 32 fi harima fi na ala ino mrondo mzima kwa harfu jar harfu kwa kazi tende kalimadu ngao yokaya kasiri sante pahele kalima. 33 anaqihim anaq singo zinji onq singo nzima anaqihim zinsingo za hapo. 34 aghlalan la shali za mro. 35 fahia bahi ze silisi hizo anizela shali hizo. 36 ila al-adqan ya ila inuhama baharfu jarritin limana adqan iloni kisiriyo msizoni. Al-adqan
ngazi juhe au uhonda ezilevu zao dhaqna lishe ilevu. 37 fahum hatau hau fahum wo. 38 muqmahun zinsingo zao ngazi juhima heli bokuma tonga judu wanga la bunguni. 39 waj'alna riwatinia hau waj'alna rijailia. 41 min bayni aydihim hosoni mao. 42 saddan hamaupango riwatinia goba anirtia baho au ritia ngome. 43 wa min khalfihim no dingoni mwao. 44 saddan hamaupango. faghshaynahum riwabaya ematso ya hao. 45 fahum hatao. 46 la yubsirun kwa kuona haki. 47 wasawaun nazo sawa nizozo sawa hojo. 48 alaihim وهوجوا. 49 أأنذرتهم إكاهو وفهميشا يعني كو تحذريشا من أنذر وتحذريشا. 50 أم لم تنذرهم هاو كاكو جو فهميشا. 51 لا يؤمنون كوانا جو كبالي منكو. 52 إنما تنذر شا يوفهميشيها إنما حقيقة تنذر تنذرش إنما تنذر يفهم شيء. 53 من اتبع يا كبالي. 54 الذكر يا قرآن. كلمة ذكر وفبامو الذكر شيء ذكر هم يفهموا إنه ده القرآن. 55 وغشية هورا ورانرونغو وغشية يارني يهار. 56 الرحمن Mungu mwenye rehema. Bil ghaibi al ghaibi dizendongo boku rambi wazo no karija paro ziwona no ratsu ziwona hamade domro hamade andhabu ya kabrini hamade mbebo. 58 fabashiruhu bahi wambie uzale 59 bimaghfiratin yauzai msamaha. 60 wa ajrin naziliwa. 61 karim zitukufu. 62 inna hakika. 63 nahnu sisi. 64 nuhi ngarijo urejeza andarjo oisha. 65 almauta wahafa ama mata amwatu wafuenji mata hafu almauta wahafa. 66 wanaktubu riwanzishia ikajara mafeli ambao kataba hanziha naktubu ngaranzi hao wanaktubu ngarijo wanzishia. 67 ma qaddamu izo wafanya duniani. 68 wa atharahum nizi alama za hizi njema za hao. 69 wa kulla shay'in nahayna bahin. 70 ahsaynahu riyanziha aniri yanziha fi imamin mubin harim wa lawhil mahfuz. yefi wiyo harfu jar ani harim imam hamade imam wahan mubin ya benuha yani fi imamin mubin harima ilawhi almahfuz. Abasa narjohe da harimai page ya dunga yabo rifanya tartibu rijimlise mabi tafsir ni makalima yale kaulu ya fasiriha kalima enamni kaulu ya kusudilo. Na kabla rahari jasherehi ngama ono ngamsomwe aya ardim dungeha kalima enamna rifasiri alfube ranziha alfube ame alfube arifasiria ze aya yanzi hashadi ya shizungu hizo harfu za shizungu eni haukayawandu wakayanzia kwa jumshida unde nafasi udiwa nzi tena hizo harfu za sharabu shaholihu
ngabo alfube yanziwa he sharabu harimwe makalima ngejua sendi ambavi hata washiliwa tawajiri. Laqad haqqa alqawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Badarambia ukaya harimwa ayatan Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yambia mtume ukaya litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun. Rihubeha rihwere Qur'aniyo ili uje utahadharisha wandika wa wazaya kwa jahunda wangu wawafahamisha wawaelezeni amba laqad haqqa alqawlu amba hakika istahiki ya adhabu ya Mungu, istahiki ya adhabu ya Mungu yendeleye owinji waho wangu wa Makka nani nitso Makka walo mahala hundu waji watukubali Mungu, watukubali ukaya we mtume, hao watukubali waamini Mungu nukaya Muhammadur Rasulullah yenrume ya rubi wao. Inna ja'alna fi anaqihim aghlalan fahiya ila al-adhqan fahum muqmahun. Mungu ngurioneso mbavi ye hali yajo ufanya yajo wafanya urelezo mabe namna yajo wafanya watukubali izo waambiwa ni mtume harimwa ye aya inu ikaodori somauni waliho kwa jakubali aya inu Mwenyezi Mungu rioneso izikaodo ya jufana harimwe inna jalla fi anaqihim aghlalan fahiya ila al-adqani fahum muqmahun. Hamba hakika ngarijuwa zingiiza harimwe zinsingo za hao mabwabwa ya lasheli woko ngajujusiza yezilevu za hao baada wajutile mabwabwa ya lasheli ya monsingoni mabwabwa ya lasheli woko ngajujusiza zinsingo za hao namna woko ye matsoya hao yoto jodo angalia lejua aninga jodo angala uwinguni hauka kwa na ujua usisa ezitwa waangalie wonsi zabari hawo zela sheli za zingiza zentingo za hao naj'alna ngarijuti ya fi anaqihim harima zentingo za hao aghlalan fahiya bahe kalima fahiya ngabu mamufassirin waonesa ya ukaya fahiya bimana kinayatan lil aidi ukaya maana ya aghlal yani bimana ngwajutsanganyiwe mihono ya hao ihezi wahazi mwaze ntingo botiwa heli boko kwa naujo usisezi levu neka kwa naujo usisezi levu abwe matonga ajuka bojuju na yo adhabu zero hamba fahum muqmahuna imana ya muqmah bimana zentingo zao ngatingujo hima kwa naujo zisabonzi. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. habari watinia inaba ayaimika ujesifu inamna Mwenyezi Mungu ya baye mio ya hema kafiri nupewa hao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala guri wone sobanu upewa hao nena mna Mwenyezi Mungu ya remazifini ho harimwe mio ya hao ya hafa hata watuhishia hizo Mwenyezi Mungu ya dizinika mtumaji wa mimi amba wajalna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faaghshaynahum fahum la yubsirun. Habari watinia hosoni mwao ngome ya gori rirudiri watiniayo alhamdulillah ridiri watiniayo hodingoni ariwafiniha yematso ya hao aniliwafiniha yematso hata kwa tuona yenzia ya unyongofu ihoiliyo waja'alna rijaliya min bayni aydihim hosoni mwao saddan riwatini ya gori hama upando ani gori mruendo utopwa henda hafanya haina yanzao vatina hata utofikiri bahiyo mwiso gabuko hambe biduzu nguwe manibidi ufanywa dalo fulani bentideheri wakaya ila andhab
Mwenyezi Mungu iremo wa Maka ikao do akaho na mtume watu kubali zwikao do ya wami hamba wa min khalfihim saddan hodingoni mwao tena upando haina mahala wakaushia kabati mhawa mnyawe fa aghshaynahum wa hatimatu ya hao yatinwa gori kwatu wona fahum la yubsurun ani la yubsurun alhaqiqa ani kwatu onesi buzi kwatu rambuwezo kao do ambiwazo hamba wasawa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun sawa wawjuyu eka huwa tahadharisha mtume eka huwa tahadharisha ware ya adhabu ya Mungu haueka kuja watahadharisha kwa najo paro amini wasawa'un alayhim sawa hawjuyu anzartahum ikahueleza ikawafanyila darasa ikawambia am lam tunzirhum hauka kuja watahadharisha la yu'minuna kwa najo amini abadan haukaya summun bukumun umyun fahum la yarji'un harma surati al-baqara haba summun bukumun umyun fahum la wasawa fungo mabubu mapulu kwa najo reje haba إنما تنذر من اتبع الذكر وغشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم habasha hakika yeujofahamishiha hakubali ani yeujofahamishiha hakubali Mungu ewondamwe deujo dungaye Qur'ani hari Mungu mwenye urehemu mwenye rehema harudiha amini izorambiwa noraha ratu ziona hamadomro hamadembe harimo na paragraph 1 garambao duarle kezibadhi ya nama kalima waanzishihanai harimo etafsiri shana ridungi inma tunziru hakika yahabi wa heshia mani taba dhikra shadi ya amini Mungu yakubali imani yakubali mtume yakubali ya Qur'ani uo shefu bashafi ngisho na mbabanu wote ya babiyasa ya wa ghashi ar-rahman hari Mungu mwenye urehemu ya mesilamu onsi pia hon duniani ka harimwa ya bismillah rifasiri amba wa ma min dabatin fil ardi ila Allah rizquha kabati indushini sawa harimwe ardh katilo kama Mwenyezi Mungu shirizqi usiku mongoni mwa usiku Nabiyullah Sulaiman hakaujorongo waene za hayawani zote pia hauzisanyansu hayambiyo kaya iharimwa mwaha au harimwa mwezi au usiku wallahu alam namni hadisi ya unesi yewe ula mtudangabiza mbahindu hamba mi ula mtudambiri harimwa usiku hamba ula mtudambiri mtoyi harenge mtudambiri haisisi harimwa mna plasi wako wa udoyo qarur hasila nyansu hebaziza tume Suleimana heran sibala harimwa usiku kamili halafu harejei hajahabuwa hundu ila nyanswili entude nzima halafu ayuzisa hayambiyo kaya ekujamba weula ntudambili harimwa usiku wena ndabu vae hamba bukaya tayib hamba miula ntudambili harimwa usiku leo tili ntuda nzima emana nala ntuda nzima sikaula ntuda nzima ni sazenzima esheleka hundiwaza enzima inuje libaliye wakatuja uhuo amma wakati natu kavanu watu ndi hawanifunga vanu miulazo mbili hauka amjuo kamnyezi mgula yansani kana hundiwaza la ilaha illallah yode namne nyansu yajibu Suleiman aritiwazo kaya Suleiman harima Qur'ani ngawo sura Suratun Naml de sura wa henyansu
yo nyansu ya kaurongo zaze nyansu ba Sulaimana heshia wakati nyansu amba ukaya ya ayuha an-namlu dukhulu masakinakum qalat an-namlatu dukhulu ya ayuha an-namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudu haba nyansu ikauhabiliza nyansu yame na mbandaye ba Sulaimana tsuo Sulaimana heshia fatabassama dhahikatan min qawliha hata Sulaimana hafumbaria hatsehebu heshia nyansu ila hata isibisababisha hazilishe shukrani ya Rasul Mwenyezi Mungu hene Mwenyezi Mungu yamnika no tajiri yamnika ya kaujorongo elezi haya walizonsi pia inma tundiru hakika utahadharisha man ittaba dhikra yani yakubalia Qur'ani wa ghashya ar-Rahman yara Mungu bil ghaibi ya ju amini ukaya ngabo mbevo ngabo mndo ngabo adhabu ya kaburi nora yatuziona fabashiruhu hama bahimruhu fabashiruhu ngebido mbushurio zade bimaghfiratin yamsamaha ukamyezi Mungu msamihe madhambi yake wa ajrin na ana thawabu zinji karimu ujozihunda inna nahnu nuhil mauta haba inna hakika nahnu sisi nuhil mauta ngarijohoisha al-mauta wahafa baada wajohufa hakika sisi ngarijurejeza wanadamu baada wajohufa nasiri wanzishia zenjema nezembi wazifanya duniani ani zenjemane zembi wazifanya duniani nano mahala wakazazengayo zahao ili wafanye nrongo njema hama huenda homsirini hao uende wavukishe roho na haina bahindu ritoi hifadhi harimwa ilauhi al-mahfuz inna hakika sisi nuhi garijohisha al-mauta wahafa ruwana damu rezi hayawani bimana al-mauta bimana jamu al-amwat deni yushuhufa garjoshisha mawuzo wa kiyama wanaktub riditena riwanzishia maqaddamu izekao do watendeza duniani ritulwaza masurati idha zul mfasiri mbabi usiku harimwe ayambokaya man ya'malu mithqala dharratin khayran yara wa man ya'malu mithqala dharratin sharran yara yafanya bingwa mnantudo nsini mwaze ntudantiti Mwenyezi Mungu yazimba duniani ya khairi ngujunda ya shari ngujunda Mwenyezi Mungu kanao la yadhlim mithqala dharra kana dhulumu mwanadamu bingwa tuda ya thawabu ya johifani maana ambokaya riwanzishie zwekao do afanya duniani yonsi pia ngebidi wake hashiri wa atharahum harma hadith sahih ikao hadithi yao shelo ni Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu hadithi akhrajahu at-Tirmidhi ikao sahih harimwe Jami' at-Tirmidhi wa sahahu al-Hakim ambokaya shakata Abi Salama wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam Abi Salama lidahulaha hinana wangu dae wangu hawakaya hule numji wa aniwaka Madina shawaka mtazaza ni mumji aniwaka hule numsihiri halafu waja washtaku Mtume sallallahu alayhi wasallam ukaya ngasi hule numsihiri hakuno rijohanza ridoja harimwe jamaa ika sababu ayayunisihi ije abiye Mtume sallallahu alayhi wasallam ukaya no akemakin ukaya batside zengayo za hao wazipuwa ora mudo mahala walio hata waje waswali wardiwa rejei haba zengayo zonse pia ngalizi hisabu yode kalima wa atharahum nani zengayo za hao mahala wazikazao nani ni baba ndo maalama ya hao hama mru ya swala ujivani hama mru ya swala nziani hama mru ya karma msafara shebidisha haja ya shiria ya swali haunga we harmwe metro mahala hula uswali ho mahala hula honsi pia wa atharahum nani zi alama za ho mahala hula honsi pia ndio utona ushahidi mru wa mona tabia hayawani wayo na tabia wenda mbio wa hawa ili uivukishe wa atharahum
hiyo pia jamo genjao haribaze athari za hao kaya Mwenyezi Mungu ze athari zozonzi pia Mwenyezi Mungu hazihifadhi hakauthibitisha hambendi wa kulla shay'in na haina mbahingu ahsainahu rihifadhi fi imamin mubin rihifadhi ndo harimela wahil mahfudh ani rihifadhi ndo harimela wahil mahfudh abudu baba han ara kaukaza harimwe tafsiri ya leo ikawa mnondo namna ikawa dora kufanya likafasire aya aresome namna nanzihari mwe feirangu ilimrajato aliyeka hareje engere direrejee aya rerajisambari mbavi ili wahuatijodi waza ishile ujokana suala ya jia shinde ya uzise suala ya abonge ya watukufu abonda bori joka za leo insha Allah taala ejudunga banu gari junjia harimwa ya qissatu alqarya ikawa mnajohandisa wadrib lahum mathalan ashab alqarya idh jaaha almursalun yajiri harma mjomba wa Antakiya nane sahibu alqarya ikawa wa habibu najar kaode yakaya rol harimwe qissainu baada wao wabeshwa mitume miraru watu yali yode darasa la hatu judunga abantu ikaonga romba udua insha Allah taala wanduwa shinde wazidunge haundu ni ranja razamba haundu iyo taufiki ya Mwenyezi Mungu izo razifasiri nai haina mwananya si Islam ujo zirambu wangu ujo uripara shede basi wanadamu na uombe maghfira Mwenyezi Mungu ya risami hizo razamba batina kusudi insha Allah taala abongenga mjotimizi hauomba dua Mwenyezi Mungu ya wazidishe ondu usaidia darasa ino hadariri kozifanya hono shioni bahi aba sabaja fikra ya wandikao wananyanyi wandu washe na wazi watu wokosi soma sinao vukongo na wanzani wao watu ushinda wa hudhuria watu lifanye taratibu ino insha Allah eni ya shida ya ripara ya riniki address ya hahe gari mposi zao ya darasa ndi hazingara hadodunga rikadi zidarasa tafsir nani fiqh nana darasa za saya za hadith ikaunga rombao dua insha Allah taala washinde walozidungando abongenga joka zabanu yujokana suala shana mrengemna wakati mwangalie mbabizo rafasiri yujokana suala ya jiauzise wa shukran wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.